ishimutwa ry'abantu ntabwo ritangiye uyu munsi, nta nubwo ari abantu bashimutwa ngo bari gushimutwa uyu munsi bateje ikibazo. Kuva ku myigaragambyo ya Gen Z y'urubyiruko rwamaganaga leta rushaka ko leta yahindurwa cyangwa se Ruto yakwegurana na guverinoma yiwe, niho hatangiriye system yo gushimuta abantu, bikaba na live, bagashimuta umuntu live ku mateleviziyo rwose tubibona. Ni ibintu ubona yuko birimo akavuyo ukuntu ntabwo mvuga uburyo leta nayo ishobora gufata imodoka zidafite plaque zikajya mu muhanda gufata abantu, kabone n'ubwo rwaba ari urwego rw'ubutasi. Ni ibintu bisa nkaho biri cheap. Zirabashimutira iki? Barabashimutira iki abo bantu? Ni bande bibasiwe mu gushimutwa? Ariko mbere yuko atangaza ibi, hari habayeho gufatwa k'umwana w'umukobwa wari wapostinze kuri iki cyahindutse X yego cyahindutse X, apostinga yuko apostinga ifoto ya President Ruto yapfuye ari mu isanduku. Uburyo bwo gufata ifoto ye bakamuryamisha mu isanduku yapfuye. Yego. Uwo mwana w'umukobwa aravuga ngo leta nimwigira munshakira kure nda ahantu bita Ruwaka muze munshakishe nimba munshaka. Ariko icyo nzi nuko president wacu twaranje kumushyingura. Abivuga muri context yo kuvuga ko abivuga muri context yihe? Muri context yo kuvuga ko nubwo atapfuye ariko ameze nk'uwapfuye. Yapfuye ahagaze. Yapfuye ahagaze mbese mwa igihugu nta muntu kiri muri kiyoboye. Uhuru Kenyatta n'abibazo yari yaragiranye na Ruto byari byaratumye ahungira muri Amerika, nimba ariko nabyitwa ubu yaratuye muri Amerika. Batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego. Ndabona byemeye. Mwaramutse Beatrice. Mwaramutse Mukama. Ese ko umuntu kanda akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga? Oya da, nibereye muri system imibereho. Iyo se ikora iki kandi? Imibereho ni system ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'abanyarwanda twese. Yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo. Naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi. Ariko Mukama, ibyo mbwira ni ibiki? Ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe? Ashwida, uzi ko uheruka inzira mu ki? Ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwaho mu gutanga serivisi iyo ari yo yose, ahubwo hasigaye hifashishwa system imibereho. Ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye. Ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri system imibereho koko? Yewe ntabyo ndareba pe, ahubwo nyereka uko nabireba. Biroroshye. Simbona ufite telefoni, kanda akanyenyeri 195 urwego ukurikiza amabwiriza. Icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye. Uzi ko natwe turimo di? Ariko se ko mbona bucura bwacu batarimo? Ndakumenye. Ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage. Batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri system imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa, ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha. Batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefoni ibaruye ku ndangamuntu ye, nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha. Yewe reka nyaruka hakiri kare bamfasha. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finisage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi, namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose, yaba yo mu nzu ndetse no hanze, ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 62 72 39 na 0788 30 39 Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda.
mu gihugu cya Kenya haramukiye imyigaragambyo yamagana ishimutwa ry'abantu. Ni imyigaragambyo abantu bari bamenyereye yindi yamagana itegeko ry'imisoro ikabije, ariko kuri inshuro noneho byahindutse. Abari mu myigaragambyo baramagana ishimutwa ry'abantu muri Kenya. Ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera muri Kenya, ariko by'umwihariko ni ikibazo bivugwa ko kibasira abakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko nabo bavugwaho kwibasira ubutegetsi buriho muri Kenya. Ku murongo wa telefone nka Primo Media Rwanda twifuje kumva uko bihagaze ndetse no kubagerera aho ngaho muri Kenya ngo tumenye noneho uko bimeze. Tugiye kuvugana n'umwe mu banyarwanda bakorera muri Kenya mu mujyi wa Nairobi. Paul, muraho neza? Muraho neza Primo Media Rwanda na Kadija. Yego, ni amahoro. Turaho turashima Imana. Yego, twizere ko umwaka uri kuwusoza neza nkawe ku giti cyawe na famiye. Ngewe wanje ntago ndawutangira September. Okay. Nzatangira September. Ndumva uhuje na Christmas yanjye nzayizihiza ku itariki 7 January. Ndumva ushobora kubuhuza na Jire Nkusi, nawe ejo twaravuganye amubwira byo. Paul, nizere ko ariko uri amahoro mu buzima busanzwe? Turaho turashima Imana. Turamahoro. Nari ntangiye mbwira abakurikiye Primo Media Rwanda ko mu gihugu cya Kenya by'umwihariko mu murwa mukuru Nairobi haramukiye imyigaragambyo yamagana ishimutwa ry'abantu. Waduha inshamake yuko iki kibazo cy'ishimutwa ry'abantu gihagaze ku buryo cyahagurutsa abantu bakaza kwigaragambya? Okay, mu ncamake ishimutwa ry'abantu ntabwo ritangiye uyu munsi, nta nubwo ari abantu bashimutwa ngo bari gushimutwa uyu munsi bateje ikibazo. Kuva ku myigaragambyo ya Gen Z y'urubyiruko rwamaganaga leta, rushaka ko leta yahindurwa cyangwa se Ruto yakwegurana na guverinoma yiwe, niho hatangiriye system yo gushimuta abantu, bikaba na live. Bagashimuta umuntu live ku mateleviziyo rwose tubibona, abantu bakaza bambaye amamaske, bambaye imyenda, amajire, nkano majire abafotografa cyane bakunda kwambara ariko ya kake, ajya gusa n'ibara rya kake, bagashimuta umuntu kandi w'umuyobozi, ariko wenda bivugwa yuko ashyigikiye imyigaragambyo live abantu bareba, cyangwa se abantu bagafotora amavideo bakajya ku mbuga nkoranyambaga akenshi, ariko bigakorwa n'imodoka za Subaru. Buretse gato ni ukuvuga ngo nkaba natumiwe nko kuri NTV cyangwa kuri KTN, ndimo ndatanga ikiganiro, ndi umuyobozi wenda ukekwaho kuba inshyigikiye abigaragambya, ari nabyo ndi gusobanura muri studio, abantu bakaza bakanshimuta ikiganiro kiri live. Oya, ntago ariyo live navugaga. Yego, navuze live ku manywa y'ihanga, umuntu ari gutambuka akaza abantu bakamufata biri live ku buryo n'abantu babifata na video za telefone n'iki bakazisharinga. Yego. Iyo niyo nashatse kuvuga live. Mbese ntago ari ukuvuga ngo gushimuta ngo uryamye ngo cyangwa se ngo mu buryo butazwi. Oya, umuntu bakaza hari n'amashusho menshi rwose nasharinga n'abantu, umuntu bakaza bakamukura mu modoka yagenaga, imodoka ya mbere ikamuhagarara imbere, indi ikamuhagarara inyuma, bakamukura mu modoka bakavuza induru, abantu bagafilima. Uti birakorwa n'imodoka zo mu bwoko bwa Subaru? Ni imodoka zimeze zite? Ubwoko bwa izo modoka zo mu bwoko bwa Subaru ni nk'uko mu Rwanda hari wenda izimenyerewe, wenda zikoreshwa na RIB, cyangwa se mu modoka za Subaru ntazikoreshwa n'abantu bakoresha bari mu nzego z'umutekano cyangwa z'ubutasi, kuko akenshi hari n'iziba zidafite plaque. Imodoka biri mu muhanda itagira plaque, ariko urumva ko ni ibintu sinzi impamvu leta nayo irabyihakana, ihakana ibyo biregekana, avuga yuko izo modoka atari iza guverinoma, cyangwa ugasanga zifite na plaque za Sudani, z'ibindi bihugu. Ukuntu ni ibintu ubona yuko birimo akavuyo, ukuntu ntabwo wumva uburyo leta nayo ishobora gufata imodoka zidafite plaque zikajya mu muhanda gufata abantu, ukabone n'ubwo rwaba ari urwego rw'ubutasi. Ni ibintu bisa nkaho biri cheap. Zirabashimutira iki? Barabashimutira iki abo bantu? Ni bande bibasiwe mu gushimutwa? Ni abanyamahanga? Ni abenegihugu? Ni icyiciro cy'ikibasiwe?
Okay, muri rusange kuva ku myigaragambyo niho wenda narindi ndi gusobanura abantu bashimutwaga cyangwa se abantu twabonaga baburi irengero babaga ari abantu bafite ahantu bahuriye n'imyigaragambyo either kuri social media babantu postinga cyane cyangwa se abantu bari mu nzego za guverinoma ariko batavuga rumwe na hano kuba uri muri guverinoma nabo bisobanuye yuko supporting a government. Hari MPs ubwo ni nko kuvuga abadepite bari mu nteko ishinga amategeko ariko batavuga rumwe na guverinoma. Hari aba MCA ubwo ni nko kuvuga uhagarariye akarere batavuga rumwe na leta. Rero abo bantu benshi babaga bari targeted no gushimutwa. Yego, ibyo ni nawe impamvu byabaga live mbese abantu babifotora kubera ko babaga ari abantu basanzwe bazwi bafite n'amazina azwi. Muri no minsi rero wenda ibyabyukije imyigaragambyo cyane uretse ko nge ntabibonera mu buryo bwa abduction ahubwo ari mu rwego rwo kongera kubyutsa imyigaragambyo bakaba babishyize mu ishusho ya abduction. Ngiye ku giti cyanjye ko mbibona. Yego, byatangiye mu mishi isize hari umusenateri bita Okiya Omtata yavuze yuko hari imodoka y'umweru ya Subaru yaje ku biro by'iwe hakorera kumusaba amakuru ku ngufu asaba yuko ibintu byo gufatwa by'abantu ariko mbere yuko atangaza ibi hari habayeho gufatwa k'umwana w'umukobwa wari wapostinze kuri iki cyahindutse X yego cyahindutse X apostinga yuko apostinga ifoto ya Perezida Ruto yapfuye ari mu isanduku. Uburyo bwo gufata ifoto ye bakamuryamisha mu isanduku yapfuye. Yego, uwo mwana w'umukobwa aravuga ngo leta nimwigire munshakira kure ahantu bita Ruwaka muze munshakishe nimba munshaka. Ariko icyo nzi nuko Perezida wacu twaranje kumushyingura. Abivuga muri context yo kuvuga ko abivuga muri context yihe muri context yo kuvuga ko nubwo atapfuye ariko ameze nk'uwapfuye. Yapfuye ahagaze mbese nkaho igihugu nta muntu kiri muri kiyoboye. Uwo mwana w'umukobwa yaburiye irengero. Yabikoreye ikiwe? Yabikoreye wa mujinya wa Genzi cyangwa yabikoreye? Yes, ni umujinya n'ubundi kiri muri bwa rubyiruko rwigaragambyaga nubwo nyine abantu barashwe abandi bakicwa leta ikabihakana n'iki imyigaragambyo igasa nkaho yakoshejwe yahagaze kubera ubwoba mbese urubyiruko rwabonye abantu bari gupfa ari benshi basubira mu mago zabo. Ariko imyigaragambyo iracyari kuri internet. Yego, babikora mu yindi sura yo kudahangana na guverinoma mu buryo buri direct nkuko nge nabivuga. Ubwo rero abduction zarakomeje ariko zikomeza ku bantu bari kuri social media cyane ku rubyiruko ruri muri social media cyane abapostinga aba YouTubers na leta ibona yuko kuhangana mu buryo bwo gufata abantu gushimuta abantu bitazashoboka ishyiraho uburyo bwo kubagura. Yego, abona ko uri umuntu uri urubyiruko ufite audience uri influencer muri society. Yes, bakaguha amafaranga ugahindura imvuno cyangwa se ugaceceka. Ibyo nabyo urubyiruko rurabivumbura bavuga batangira kwandagaza abahawe amafaranga na guverinoma. Inaho urubyiruko rwa hano rubari sharp cyane n'abantu bazi kwikora investigation ku buryo batangaza ibintu government itazi n'uburyo urubyiruko rwamenya ayo makuru. Yego, so aho byatangiriye rero nari mageze ni kuri senateri Okiya Omtata ajya batangaza yuko abaspayi nabo baje iwe ariko noneho bakaza kumwaka amakuru ku ngufu ntabwo yigeze atangaza amakuru yariyo. Yamagana abduction ziri kugenda ziyongera. Ku itariki 27 nimba ntibeshye buretse gato uwo musenateri avuga rumwe n'ubutegetsi. Yanatangaje yuko aziyamamaza muri 2027 ku mwanya wa perezida. Komeza. Ku munsi ishize ku itariki 27 nimba nibuka neza Chief Justice Martha Koome nawe yatangaje yuko adashyigikiye ukwiyongera
kw'abantu bari gutabwa muri yombi mu buryo budakurikije amategeko aho gushimutangaje none gushimutwa aho noneho we yanatangaje na system government ikoresha kugira ngo bafate abo bantu avuga yuko baca kuri Safaricom igatanga imyirondoro y'abo bantu batwitinga na internet baba bakoresheje za wifi bituma n'urubyiruko ruhita rwandagaza government bavuga yuko ikoresha ngo Pegasus igakoresha n'uburyo bwo kugura umuriro iyo wigeze kugura umuriro token y'umuriro usanzwe electricity muri cash power wo muri cash power guverinoma ijya ku myirondoro ya cash power yawe ikamenya ahantu utuye n'inzu na house number yawe yego ibyo urubyiruko nabyo babishyize hanze bibyara imvuru ejo mu mishize hari umuntu ukomeye cyane MP ukomeye inaha utavuga rumwe na leta kuva kera cyane bita Babu Owino yatangaza yuko IG Inspector of Police agomba kurisigninga kubera ishimutwa rikorwa na polisi n'inzego z'ubutasi ibyo byakoze rero mu bwonko abantu bahita batangaza yuko uyu munsi ari imyigaragambyo yo kwamagana kwiyongera kwishimutwa by'urubyiruko mu ncamake nuko nguko isura yo y'imyigaragambyo y'uyu munsi nayita nuko niyo shusho nayo iyi myigaragambyo no kuvuga ngo yari yarategujwe ariko bitari direct yego ni nka ya indi ya Genesis nta muntu wigeze utangaza ngo hari imyigaragambyo ariko ibyo ayo matangazo y'aba bayobozi abashimutwa n'iki bituma n'ubundi abantu bahita batangaza yuko uyu munsi hari imyigaragambyo ndibuka ko mu minsi ishize nahoze ndeba kuri televiziyo imwe yo muri Kenya bari kuvuga ko leta yahakanye ishimutwa ry'uyo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda ufunzwe yego so reka tujye mu myigaragambyo nyirizina tubwire byagenze bite nk'umuntu utari muri Kenya cyangwa se udakurikiye amakuru byabereye muri Kenya byagenze bite duha ishusho ngari yuko byari bimeze kugira ngo umuntu abyumve uyu munsi uretse kuba byatangajwe kuba twabibonye bicicikana kuri social media bavuga ko uyu munsi ari imyigaragambyo ariko ntabwo byari bikaze cyane ntabwo ari ibintu twavuga ngo ngena nubwo nahinzi yuko inaba kuko nabonaga iri ku rwego rwo hasi ukuntu ntabwo yamamajwe nk'iya mbere ho wumvaga n'abantu babiganira bavuga ati akubaza wowe urajyayo ni nk'amatora akubaza ngo urajya mu myigaragambyo cyangwa ntujyayo mbere byabaga bimeze nk'amatora umuntu ahita mu muhanda ati we ntabwo wagiye mu myigaragambyo ariko ubwo nta bantu banabizi yuko yabayeho uretse gusa yuko uyu Okia Omtata uwo senateri yatawe muri yombi yarari mu bantu bayoboye nyine imyigaragambyo muri CBD mu mujyi rwagati nta kindi kintu kidasanzwe cyabaye ngo abantu barashwe cyangwa ngo ikintu ntabwo ari imyigaragambyo yari ikaze cyane uretse ko yabaye n'ubu ngubu tuvuganira iracyakomeje mu mujyi yego mbere y'iyo myigaragambyo ariko ngo hari habanje igikorwa cy'ihuriro ry'abanyamategeko bo muri Kenya nabo bamagana iki kintu cyo gushimuta abantu nta rwego na rumwe ruri private muri Kenya rutasohoye amatangazo yo kwamagana iri shimutwa riri gukorwa ariko dusubiye inyuma gatoya ngereka mvuge kuri aspect yanjye ukuntu mbona ibintu yego imyigaragambyo ya Genesis ya hano yabaye yari irengeje ubushobozi guverinoma ku buryo mbona yuko system ruto yakoresheje kugira ngo irangire ni system ntirano mbona hari ukuntu Museveni yaba yarambwiye ati ubundi wabigenze gutya ko abantu bahita bashira mu mihanda kuko turanabyibuka yuko iyo myigaragambyo yashatse kuvinaha isubiramo wumvaga abaturage bashyira amajwi Museveni babati Museveni umusaza nawe hari ukuntu afite ukuboko muri guverinoma yacu ibi ku buryo n'imyigaragambyo yari igiye kwimukira mu Bugande yego abantu barabyibuka rwose urebye rero ngewe iyo ndebye cyane nk'umuntu z'Ubugande nkabanza u Rwanda nkabanza na Kenya hari ukuntu ruto ashaka gukopiya uburyo mbese ibintu mu Bugande bikorwa agashaka kubikopiya muri Kenya yego dufashe neza tubyumve yego okay urabona hari mbese nk'igitsure cy'amategeko kiri mu Rwanda yego ku buryo nta muntu kabone n'ubwo waba ufite ishingiro ryo kwigaragambya cyangwa se ryo
sinzi ko nabivuga ngo byumve hari n'uburyo amategeko yo mu Bugande yubatse hari na freedom mu Bugande hari ariko isa nkaho itanahari irimita abantu kuba bajya mu mihanda uburyo imyigaragambyo myinshi yo mu Bugande usanga na guverinoma hari uko yifitemo hari nk'uruhare ifite ishaka yuko imyigaragambyo ariko muri Kenya biba bitandukanye reka tubyoroshye niba ushaka kuvuga ko ubutegetsi muri Uganda bwagiyeho mu buryo bwo guhirika ubundi no mu Rwanda nuko n'ubutegetsi buyobowe n'abasirikare bafite uburyo bayobora butandukanye n'ubw'abasivili thank you nicyo nabuze uburyo nakivuga uburyo guverinoma yo mu Rwanda cyangwa se ya Uganda iyobowe n'igisirikare na Ruto rero nabashaka kwiba iyo system cyangwa se sinzi uburyo mbona mesanisha ashaka kurangiza imyigaragambyo mu ubwo buryo kandi abanyakenya ntabwo bamenyereye ubwo buryo abanyakenya bamenyereye uburyo bwo gukoresha amafaranga n'imbaraga n'ijambo kugira ngo bicare ku ntebe Ruto rero nabashaka kuzanamo ako kantu ko kwigira umusirikare ku ngufu cyangwa se abenshi niyo bamwita ngo ni umudictator ngo ni murumuna wa Museveni ngo azajye kuyobora Uganda ntago ashoboye Kenya urumva babikura kwako kantu kari mu iyo character ya Ruto yego ibyo rero bituma abantu benshi babona icyuho mu buyobozi bwa Ruto bagashaka kuririra kw'icyo kintu gisa nkaho wiwe adafite communication nziza n'abaturage oya si n'abaturage gusa kuko nk'umukuru w'urukiko rw'ikirenga kuba yandagaje guverinoma ubundi ni ibintu bidasanzwe ariko byo ni ibintu bisanzwe muri Kenya kuko nta kintu na kimwe leta yari yatsinda ibi bintu byose biba by'imyigaragambyo bigeze muri court leta iratsindwa cyangwa se ikabura ijambo yego ibyo ni ibisanzwe so rero iyo ndebye neza cyangwa se ku giti cyane ndebye mvuze ukuntu mbona ibintu mbona hari indi shusho y'ibintu ya politiki igiye kubyuka ariko igashaka kongera kugarukira mu myigaragambyo ati gute twabonye mu minsi ishize aho Rigathi Gachagua ubwo yaramaze kuva mu biro byemewe yego yatangiye campaign atangira campaign mu nsengero atangira campaign aho twita Murima iwabo muri regions zigize abakikuyu benshi mu minsi ishize tubona umugabo wari warihishe itangazamakuru kuva Uhuru Kenyatta yava ku butegetsi bita Fred Matiang'i ni umuntu abagenzi barayizinze izina ryiwe bavuga yuko ari ugomba kuba perezida Matiang'i ntabwo yigize aba muri guverinoma Matiang'i yari muri guverinoma ya Uhuru yego nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niba mbyibuka neza yego yabaye mu minister yabaje wa education bavugira ubutegetsi bw'igihugu Matiang'i yahinduye ibintu muri Kenya ubwo yabaga minister w'ubutegetsi bw'igihugu ashyiraho ibintu bitari bisanzwe muri Kenya yego niyo watangiye gufata abantu abapolisi bafata twa corruption twa 50 bob niyo washyizeho belt mu mamodoka byarasakuje ukuntu Matiang'i muri Kenya rero bamuziho kuba ari umuntu w'ijambo ikinavuze nta muntu ugihindura yego warukiri igihe rero Ruto yabaga perezida yagiranye ibibazo na Matiang'i ahungira asa nk'uhungiye muri Amerika kuva icyo gihe kuzana n'ubu Matiang'i yari yarihishe itangazamakuru yari umuntu urubyiruko ruhora ruririmba ruvuga ngo perezida wacu 2027 ni Matiang'i mu minsi ishize mu cyumweru gishize Matiang'i yagaruye mu bukwe bwa mushikiwe muri Kenya mbere yuko agaragara Uhuru Kenyatta n'abibazo yari yaragiranye na Ruto byari byaratumye ahungira muri Amerika nimba ariko nabyitwa ubu yaratuye muri Amerika Uhuru Kenyatta nizo nama yazagamo z'ubuhuza bw'u Rwanda na Angola yabaga aturutse muri Amerika ntabwo yabaga aturutse muri Kenya nawe tumubona muri Kenya mu cyumweru gishize ubwo yagaragaraga mu ruhame Ruto yamusabye kuza ngo baganire kuri politiki ya Kenya mu biro bye Uhuru arabyanga bica no mu bitangazamakuru yuko Uhuru yanze kujya kubona na Ruto ngo baganire ku bibazo
ya politiki ya Kenya cyane cyane amashyaka yabo kuko Ruto ni nkawe yaciyemo kabiri yamuza amashyaka ya Uhuru na Odinga. Uhuru yanga kwitaba Ruto aramubwira ngo nimba ushaka tuganira uzasanga iwanjye Gatundu. Gatundu ubwo ni mu cyari wabaho ababyeyi batuye. Yego. Ruto ariyoroshya ava muri presidence ajya kureba Uhuru iwe mu rugo. Ntago tuzi ibyo bavuganye. Umunsi wakurikiyeho avuyeyo ubwo Ruto yavaga kwa Uhuru mu cyaro, twabonye ambasaderi wa Amerika nawe ajya kureba Uhuru mu rugo muri cya cyaro hahandi, muri cya cyaro aho bita Gatundu. Gatundu niho ababyeyi niho kwa Jomo Kenyatta iwabo mu cyaro nyine kwa sekuru. Tubona ambasaderi wa Amerika nawe ajyayo, nitozi ikintu bavuganye. Ngo buke tubona Uhuru yahuye na Matiang'i mu bukwe bwa mushiki wa Matiang'i, ari nabwo Matiang'i yigaragazaga nyuma y'imyaka myinshi cyane tuzi ngo atuye muri Amerika. Ibyo bintu bibaye nta n'iminsi niraba imyigaragambyo irabaye. Ngero nk'umuntu ukurikira cyane cyane politiki yo muri Kenya, mbona hari indi mpamvu yihishe inyuma yo guhura kw'aba bagabo n'imyigaragambyo iri kuba muri Kenya. Ugakeka ko ari iyihe? Cyane cyane nakeka yuko kubera ko njewe ndebye neza cyane abaturage nk'uko na Pierre Lumumba aherutse kubitangaza, abaturage bafitiye umujinya Ruto na leta ye. Kandi ibyo Ruto byose yakoze byari mu nyungu z'abazungu. Kandi abazungu kuntu ngiye mbazi, nzi neza yuko iyo baraje kubona yuko abaturage batagukeneye batangira gutegura undi muntu bazakoresha, which mbona ashobora kuba ari Matiang'i. Ariko twari tubonye trio Uhuru, Matiang'i na Gachagua. Twabonye Uhuru, Matiang'i na Ruto. Gachagua we ari muri ya shusho yo kuvuga ngo abagikuyu twaragambaniwe. Tugomba kubyutsa ijwi ryacu. So ntago twize tubona Ruto ahuza ikiganza na Rigathi Gachagua, which means in short ubwoko bw'abakikuyu bashobora kuba kwishyira hamwe ku komande ebyiri bakavuga ngo reka tureke Gachagua atuvugire muri public nk'abagikuyu, wowe Matiang'i na Uhuru tuze du planning uburyo bwa 2027 mu matora bizagenda, tuzahuze na Rigathi Gachagua wavuze muri public akarayizinga ijwi ry'abakikuyu. None se Paul, imyaka 2 yose ubu butegetsi bwa Ruto burabukiriho niba batangiye kumushushanya mu isanduku? Buzabukiriho kubera ko nahantu bwaba n'ubushize tuvugana navuze yuko Rigathi Gachagua kwegura byo n'itegeko bazamyeguza, ariko president we nahantu azajya mpaka 2027. Kuko wicaye kuri no ntebe ya president hano biragoye cyane kuyigukuraho. Biragoye cyane. Azahageza imyaka 2 yo zarangira. Ugatekereza rero ko ambasaderi wa Amerika na Uhuru bahuye kugira ngo bategure Matiang'i mu gihe Ruto azaba avuye ku butegetsi? Cyane rwose birashoboka 100%. Kubera yuko na impamvu yatumye Ruto ajya kureba Uhuru, kandi tuzi uburyo Ruto yagenze kuri Uhuru cyane mpaka agashaka gufata umwana we kumuta muri yombi ngo atunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, akashaka agaha uburenganzira abaturage ngo bajye kwigabanya amashyamba ya Uhuru bakamusahura intama, ngira ngo no kwambura nyina barinzi ibintu nk'ibyo. Twabonye ibyo bikorwa byose aho bigeze noneho kugira ngo yicishe bugufi ajye kumureba Gatundu, nawe urumvamo ikintu. Urumva yuko ahantu avuye aho Uhuru avuye muri Amerika hari izindi imbaraga avanye. Kandi twibuke ko twigeze kubona umuryango wa Uhuru kuri liste y'abantu kuri bya bindi barabyitaga Pandora Papers, imbizi by'abantu Panama Papers. Panama Papers, abayobozi basahuye ibihugu byabo bajya kubitsa amafaranga i Burayi aho ngaho. Twibuke ko hari imitungo myinshi cyane
ya Uhuru iri hanze mu bazungu. Bishatse kuvuga yuko politike y'uburyo Kenya izayoborwa 2027 Uhuru azabifitemo ikiganza kiremereye cyane. Reka twigarukire kuri imyigaragambyo ariko iyo analize ni nziza cyane ndayigushimiye. Iyi myigaragambyo urabona iraza gufata imbaraga cyangwa birarangira gutya hanyuma uko gushimuta abantu guverinoma ishobora kubigabanya cyangwa ahubwo irarushaho kubikaza? Simbona ibigabanya kubera ko urubyiruko ntago rwiteguye guceceka no kurekeraho. Kandi na Ruto nawe ntago azakomeza kubona abantu bamusura kugeza naho bamuhamba mu isanduku. Simbibona. Simboni kandi nanone imyigaragambyo gukomeza nayo ndabona itazakomeza kubera ko aba public figures benshi cyane bo muri Kenya ntago mbona ijambo ryabo. Aba influencers ntabwo benshi cyane ntago ndi kubabona muri no myigaragambyo y'ubu ngubu. Kandi abenshi leta yaranje kubagura no kubaha amafaranga irababwira ngo nimba mutashobora kuvuga ku ruhande rwacu muceceke. Kandi imbere imyigaragambyo yagiyaga itezwa umurindi muwero ikomondi nta muntu uzahana ari. Kandi ahanera ikomondi atavuze mu imyigaragambyo rwose nta mbaraga ibifite. Nawe yaraguzwe? Sinzi impamvu yatumye ashije ko yacishise rimwe yacishise kandi ubundi niwe muntu wabaga uri mu ntekereza yuko yacishise kubera Odinga uriya mwanya Odinga afite kuko ari mu bwoko bwa Odinga ari mu ishyaka rya Odinga ntekereza ko ari mu byatumye nawe aceceka. Paul turimo turasoza sinzi niba wenda hari ikindi wumva twongereraho dusoza. Icyo nakongeraho nuko mbona ibintu muri Kenya bizahinduka very soon bitinde bitebuke 2027 ishobora kuzasiga Kenya ihindutse ukuntu cyane cyane mu buryo buri politiko kuko kuva imyigaragambyo ya Gen Z yaba ibintu byarahindutse muri Kenya. Imyumvire yarahindutse kwanza mu baturage mbere wacaga ku bantu kumva rwose kwitana ibintu by'amoko ni ibintu byoroshye akabanga uyu mujyaro wangu ucuruza amagi se ngo umujyaro ucuruza amafi ngo ibijyanye gusa no kwiga gusa nawe abandi nabo bati ntabwo ibijyanye n'amafaranga gusa no kwiga nimuze n'ine bishuri nayo muzi rimwe mudusebya nabo muzi n'icyongereza ukumva ni ibintu bateramo na jokes ariko ubu ngubu none wumvishe n'abaturage baganira wumva yuko bafashe ibintu by'amoko nk'aho ari siyasa yakoreshwe igihe kirekire cyane. Yego mbona yuko politiki yo muri Kenya iri kugenda ihinduka pe. Paul ndeka ngushimire cyane kubwo analize yawe nziza dukoreye kuri Primo Media Rwanda kubijyanye n'icyo kibazo cyo gushimuta abantu muri Kenya cyatangiye no kuzamura imyigaragambyo. Wakoze cyane. Wakoze namwe Primo Media Rwanda. Yego uyu ni Paul rero uba muri Kenya aba i Nairobi numwe mu banyarwanda bakunda kudufasha mu bijyanye na politike y'igihugu cya Kenya kandi nkuko bamwe mu byumva bandi bashobora kuba batabyumva kimwe nawe ariko murumva ko ari umuntu usobanukiwe na politike yo muri Kenya kandi anayikurikira. Tuzajya dukomeza tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Mu kanya turajya mu gihugu cya Mozambique naho aho witwa Venancio Mondrane yasabye ko hashyirwaho irindi bendera rishya rya Mozambique ndetse atanga amafaranga miliyoni 5 z'amadolari ku muturage uzakora iryo bendera. Hari abandi baturage basaga 1300 cyangwa barenga bamaze nabo guhunga bahungiye mu bihugu bya South Africa ndetse no muri Malawi barimo n'abanyarwanda nabyo turabigaruka mu kanya. Murakoze cyane. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka,
nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe. Ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho, nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwire ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho, nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo, uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera Igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.